Hvaljeni si Marija, želim vam blagoslovljeno jutro u Gospodinu. U nekoj župi odlučili duhovnu obnovu imati, pa župnik nabavio Biblija i ljudima veli da kupe i da čitaju. Ali slabo nešto išlo, niti ko kupuje, niti ko čita. A ima on kapelana koji je onako muco, pa onda za ručkom potuži se on kako to slabo ide, kad veli kapelan, ja ću njih prodat. Hajde, natrpa on u rusak Biblija na rame i krene čovjek prodavat, pokuca na vrata, kako ko otvori, veli on, hoćete li kupit Bibliju ili da ja čitam. Kad su ljudi čuli da hoće on čitat, možete zamisliti šta je onda bilo, jel de? A šta je bilo? Pa svi vele daj kupit ćemo. I tako malo šale, nek vas sve blagoslovi i čuva svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti, amen. Slava svesilnom Bogu u vjekove, neka mu je slava. Ovo sam malo probao kameru naprijed nazad, pa valjda je uspjelo, vidit ću kasnije, ne bude li obrisat ću pa ću ponovo. Valjda sam uspio, vidit ćemo sad. Slava svesilnom Bogu u vjekove.